pakhat to ka Ramri buaina so sang le hluai thin Mizoram le Assam Ramri buaina hian kumtam aw to a Hailakandi district lama emo Kachar district lama emo let a chhuah le zau thin sang hi som pariat kuma khan bairabi ram zo phai huna Mizoram chief minister masaber pucho chung ram nge ya pom chunga MZP ten ram chin hum halna lantir nan zo fa te cholbuk sak antuma Assam police ten zirlai tele chanchin bumi thlengin na takin kut an thlak ani kha Khami kuma khan Ramri buaina lai border dispute a hian aton tonin engma kut thlak lo ni se tia in rem na siam ani a chuwang chuan sang hi som pariat kum khan ke ni lam hi pu kan nuamang Khami nu loka khan lai la pur khwa an department in an chei that awangin Kachar forest how to ten in rem na thuthung pal an ron nek thung bok adang lamna ero chu sang hi som pariat kuma mizo zirlai tele chanchin bumi ten Assam police kut an torlai khan kan Mizoram police te chu Ramri hnai lama mizo te thlawang hau turin an pen chuak velova Assam police te an ramchin ni a an hriat hum haltumin du thalin an chethung Khami kum khan ma ni ram hum haltura chet hun Mizoram police chet ve na om taka an che velo thunga social media lama chuan ataka Ramri buai veilem lo politics sa in be na atana mangvel mai nam kan di na alo lang chuak le a thu fei ki bara in khona atam hlelain Ramri buai chin felna lam hoi ero chu mu tur om mang lo thung Mizoram Meghalaya Nagaland le Arunachal Pradesh te hi Assam state Noya district ni thin indan santa an ni a heng state pali te hian Assam nen Ramri buai an nei vek kumsa kha zakwa somruk le pathuma Assam atanga indanga state puitling ni ta Nagaland le Assam hian Ramri buai an nei na sa hle a an state police te po ram in chu awangin an lo in ka photo a kumsang ka zakwa somsaria state puitlinga hlankai ani awanga Assam atanga indang ta Meghalaya le Assam Ramri buai po hi nasatak ani Mizoram le North East Frontier Agency NEFA chu kumsang ka zakwa somsari pahni khan Union Territory a hlankai ni in Assam atangin an indanga kumsang ka zakwa somriat le pasari khan state puitlinga hlankai ve ni in North East Frontier Agency hi Arunachal Pradesh ti in aming thlak ani a he state pahni po hian Assam nen hian Ramri buai an nei na sa hle Marchak state dang Manipur le Tripura te hi chu tunma atanga lalram thran an ni awanga Assam bet velo an ni a chuwangin Manipur le Tripura te hian Assam nen Ramri buai an nei velem lo Mizoram le Marchak state dang pathum te hi British min ophun lai atanga Assam hnoya da an ni hloma Mizoram bi ka chuan British sarkarin sipai tamjok le ral thuam thajok manga Mizolal te an hne hnu khan British India chunga da lovin British India le khati laya lusai country anti mai Mizoram in rina lai kha an siama Bengal Eastern Frontier Regulations 1873 khan British khwale tuite kumsang ka zakwa somnga a India khwale tuite tia an thlak tak kha British sarkar in ven himngai bi gram protected area tia avwa chunga an valu lo nan kal phalchin asiama valut luite hremna po siam ani Mizo Naga le Arunachali hote chen na bik lu phallo na le lu phalchin an siam rol hian Mizo te chen na chin Ramri chu Bengal Eastern Frontier Regulation dan mangin kumsang kha zaria le somsari panga khan hriat tir na chhuah ani a chu Mizo ten Ramri a kan pom kum khuwa hi anita a mania kan buaina po khan a kotopa kan lo tranna anita ani chuti line Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 tlo chan tho hian kumsang kha zakwa somthum le pathum khan Assam Chief Secretary chuan Ramri hi alo son ve thunga chu Assam lam hian an pom ve thung ni in Ramri zir chiang tura sarkarin committee adin member zingami Reverend Zaire mate chuan an soi thin heti laya amuna zuzir chiang tu te hian British sarkarin Ramri lung an phun le rest house an siam te po an hu thu an soya felfai taka ti chu ani ome Mizoram Council of Ministers thukhom po in Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 manga kumsang kha zariat somsari panga a hriat tir na chua Ramri khamkha Mizoram le Assam Ramri chu ani eti hi Mizoram sarkar pomdan ani ti thuthuk na chu siam alo ni to a kumsang kha zakwa somri le pariat khan khati laya chief minister pulal denga kai ruai cabinet meeting khan hetiang bok hian thuthuk na an lo siam to ni in soi ani bok Mizoram le Assam Ramri buai hi achan ber ni alang chu Ramri pomain ang lo hi ani phota Ramri ti chiang tur hian amhuna te fela Ramri kham hi ala om lo hrim ani kumsang ka zakwa somli pasaria India ramin zalet na amu khan Assama be tir top kan ni a Lusai Hills tia vo ani kumsang ka zakwa somnga pahnia advisory council dinin kumsang ka zakwa somnga pali atangin Lusai Hills District Council adinga Mizo District Council tia vo alo ni ta a heti lai hian a hran pa a Lusai Hills emo Mizo District Council emo Ramri hi ti chiana
te fel a om hriat ani lo kumsang ka zakua som sari pani a union territory a hlan kaya lo ni a Assam state chunga district pakhat le district council ni tolova sarkar sang neya alo om ta ka khan Ramri rin fel om chuang lova North East Reorganization Act 1971 na Mizoram Union Territory Ramchin chu Mizo District Ramchin kha ani ang ti mai ani a kumsa kha zakua somriat pasaria state puitlinga hlan kaya ni po khan Mizoram Union Territory Ramchin kha Mizoram State Ramchin ani ang ti ani le mai vana kan lon puimi alo tur in chini khatlek Ramri boy le ram in chu hi thil na mai ani lova chinfel po har satak ani India le Pakistan Ramri po kumsang zakua somli le pasari atanga tun thlengin chinfel lalan ni lova rampani indo atop lima anin hriat thiamna Ramri rin chop line of control kha anla ring ria China le India ram in rina po McMahon line ti thin kha kumsang zakua somruk pania China in India aron runa Arunachal Pradesh le Tibet in Karakhovel ram in rolten an siam line of actual control LAC anti ta khi rin aniri ta ani hi India marchaka po kumsang zakua somruk pathum atanga tun thleng hian Assam le Nagaland Ramri boy hi chinfel alani lova Meghalaya le Assam Ramri boy po alo amin Ramri a buaina ala chuak zawng ani hi chu wangin politics sa injir thena atana manga Mizo jinga Ramri boy chingfel theitura in soitele party dang beina atana mangchiam chiam te po hian sarkarna hanchel sela antum mangchuan thil an tingot lowang ti hi achiang hle kumsang zakua somkwa pathum atanga somkwa pali in kara Ramri a Assam le Mizoram police in app anin ka trap atang khan India sarkar hian Assam le Mizoram in Ramri buai kan nei ti hi officialin apom ve chawa Ramri buai chingfel tura in biak na hi district level chief secretary sarkar level le chief minister political level an nei te rot ani to a abiak po anin beto thinna a tun thleng chuan ala zuzi zel ri chu ani hi boundary commission te po din ni ma sela state pani hi an tran na ngaya an tran reng chuan in rem na tluantling hi be seingam chi ani chuang lawang Ramri buai chingfel tur hian tharum thole in ka hi tamtakin an soimoi thina an tran chan hi kan phetngot thei chuang lawang amai ro chu khovel ramro pui in do te hial po in atop kho ka chuan dokan kil bokin rem thu an soile thin ti hi hriat tel a thale ome in kap le thisen chho kher lova in rem na siamna atana kan chan ti thatur chuan kan hauchin dikle pomom zialan tirna atan document lontling phor tur kan nei nge yanga yang chutianga kan Ramri ti chian na tur le Ramri diktak ni a kan pom chu midangin an pom ve theina turin afin fiana tha kan nei angai don ani chuti lo chu tun ma Ramri chungchang in biak na minute kan chiar thin anga Assam lam thu soi chau zia lu tur oma Mizoram ai o te tranfung engma tarlan om ngai lo ang tho kha kan ni renganga sarkari nengang po in thu puang ma sela eptulamin engpo soi ma sela darben thek ri ang mai mai le loi bulating tang perang chau ani rengang